ассалому алайкум тамошобинони азиз, нашри навбатии барномаи як савол аст аз ютуб канали ҷавонони тоҷикистон. бо шумо ҳастам бақозода анушервон. имрӯз мо тасмим гирифтем ки як саволеро ба сокинони пойтахт пешниҳод намоем ки вобаста ба 29-умин солгарди артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида шудааст. мо ҳамроҳ мебинем ки имрӯз сокинони пойтахт ба он родмардоне ки дар сафи қувваҳои артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон хизмати моддар ватанро адо намуда истодаанд чӣ гуфтаниҳо доранд ва чӣ орзуҳову таманниётҳо баҳри хизматчиёни ҳарбӣ доранд. марҳамат, бо ҳам мебинем, аз мо дур наравед. имрӯз рӯзи мардон аст. ҳамаи мардони ҷумҳуриро бо ин рӯз табрику таҳният мегӯям. мо ифтихор мекунем ки дар тоҷикистон чунин ҷавонмардони ботаҳамтан дорем. ҳамеша сарбаланд бошед, ҳамеша тансиҳат бошед. ман табрик мекунам ҳамаи ҷавонмардоро ба ҷашни артиш. бо пешниҳод мекунем ки ҷавонҳо бигзор ҳамеша дар хизмати ватан бошанд, дар дифои ватан марзу бум беҳтарин кор аст. беҳтарин барои онҳо будборӣ мехоҳам барои ҳимояи давлати худ, яъне хизматҳои ишоён кунанд ва ҳамеша бо розигӣ ва майли худ ба хизмат раванд. ҳамин хизмат ин як қарзи ҷаҳон ҳамин шаҳрвандон аст. бояд ҳамин ҳар кас бояд хизмат кунад, ватани худо муҳофизат кунад. ман ба ҷавононе ки дар сафи артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон хизмат карда истоданд умри дароз, саломатӣ бардавом, ба модарашон сабр, ки онҳо соқу саломат ба назди падару модарашон баргарданд, ба касоне ки оиладор ҳастанд, ба фарзандони ва ё саломатӣ хоҳонанд. Tanıyor doğrum ki abi kadın ki hizmet kagine ister brava hizmet kına da mi vatanı udar hizmet kına o sari balan kadın ki o hizmet kesse tamam yani ارتش ملی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان را تبریک میگم. من آرزو دارم که همه جوانان همیشه تاجیکستان رو نگاه کنند. تمام شخصانی که در ارتش قوه‌های تاجیکستان خیلی خدمت میکنن تبریک میگویم. ایشان باعث فخر ما هستند. دویم سوق سلامت باشین. بچه‌ای که کسی به صفی خدمت می‌روند باید که سربلندانه خدمت ادا کنند. ما همه آن جوانانی که در صف ارتش ملی خدمت می‌نمایند همه آنها را با عیدشان تبریک کرده با آنها خواهشمند آنم که همه وقت صحت و سلامت باشند. آنها هر روز ما را خیلی که ما در این تاجیکستان زندگانی میکنیم که خیلی آرام است، با آنها تشکری خود را میرسانیم که آنها شب و روز خواب نرفته ما را نگهبانی میکنند. فرزندای ملت وطن تنی صحت دلی بیغم خاطر جمع آرزو دارم. میخواهم که همیشه دولتمون تنج آسوده و آباد باشد. گفتن دارم که خیلی واسه به همین خدمت برام نگریزندم. شما رفتگید؟ نه ولی دانشجوییم. رفتنیه دو؟ آینده. رحمت کم ما یکم گفتن نداریم.